وعليكم السلام ورحمة الله. Nasıl Maraş yollarına kırk koşan tehdini İnşallah. Boş çalışıyor. اهلا وسهلا سيدة Mübarek. قبول لك يا Mübarek ان شاء الله. مصطفى يا رسول الله قرنا جانب قربان برهم يا حبيب الله إن في ذلك لآيات lil'alimin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Rabbim üstadımıza ve talebelerine Misbahu Süreyya Ya Habibi Ya Resul